Nganing Women's Month, pagmasosyan tayo ang kontribusyon darang kay babaynan king lipunan. Hapin mo rin nining panahon nung nuka rin susulong tala rin karelang karapatan, lakwas king lugal ning karelang obra. Inya naman mimiyay ang paganakain Department of Labor and Employment o DOLE dikal karami iyaliwang batas, polisiya at programa para karen babayang talapag-obra. Kaya biya karen ni reng leave benefits ang malyari dang i-avail lalam darami iyaliwang batas. Kalupan na namon ng Republic Act o RA 11210 o 105-day expanded maternity leave law, nung nuka rin malyari lang mag-avail paid maternity leave ng babayang talapag-obra ang may anak o may kikwan. Atin lamo namang option ang mag-extend leave a 30 days without pay. Atin muring RA 11861 o Expanded Solo Parent Act, nung nuka rin malyari lang mag-avail 7 days sa paid parental leave ng babayang talapag-obra ang magdili-diling magparagol king karelang anak. Lalam na naman ng RA 9710 o Magna Carta of Women, atin lang awsa na special leave para karen babayang talapag-obra alinabas king operasyon, pauli na ning gynecological disorder. Malyari lang makapag-avail paid special leave deti ang mabot hanggang 2 bulan. Kabang den babayang talapag-obra naman na biktima na ning pamanabuso, malyari mag-avail 10 days sa paid leave kapamilatan na ning RA 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Samantala, aparte ka rin benepisyo ka rin kay babaynan, amo yuta nemo naman ng dollar ang employer sa makisanmetong ken pamanyulong ken gender equality. Kalupa na namon ng equal pay for equal work and access to work-related resources and opportunities ka rin lalaki ang pong kay babaynan o nano pamang klase ng gender identity. Kailangan la rin kanumidi ng proteksyon den babayang talapag-obra ka rin peligro kang workplace at panimunan ng access da rin ni ka rin women-related leave benefits. Paga nakandala mo naman rin employer ang mamielang pasilidad ang pang-benepisyo para kay maternal functions at welfare da rin babayang talapag-obra. Responsable lamo naman ding employer kin pa magpatupad polisiya laban king sexual harassment at gender-based sexual harassment king workplace. Ating peka-importante, kailangan rin kilalanan, proteksyonan, talokyan, ang pong isulong din karapatan da rin kay babaynan king lugal ning karelang obra. Kaya bay Liana Canilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen.